Ayana yani say yegina dressing mirror no mu. Yegina dressing mirror ni mu a ke say ye dandan ye ho. Ye be adwuma. Me ba sa me be som Ghana. Me ba sa me be adwuma asempa etesen. Nyame ti ase. CJ etesen. CJ patro me kasa ho. Hey, sa fine pa. Abrabogwa. Ebi abakodi ekoye. Ekoye bia de dadi. We are west next weekend ye kokumase. She, madru ho dada. O man hine kwabla sante ne papa ye no. Me drive o ate. O say. Me drive do akọ. O say obe. Oh yes, me drive o metwi car. Akokumase. Metwi car no na watinam na me de wakọ. Akokumase. Oh yes. Abrabogwa ma me fa flight. Adentia. O David. Na me o de high. Na me nim se pokwase ne sawam de o ya de. Na go Maybe for what is a woman. What's Yammy? I paid Jana with Dimuna me conquer crown Casemia. Was I have fed and Coco, I paid now so of Chapapeja. I will and walk with Bunso. I will go. Make Coco, sir. Oh, me drive if I can so pow. Eh, sir. Azampa, what's the accelerator? Mimi Chimano. O say, Chimano, I mean, to my Macano, automatic. What's the accelerators? Say. What do night accelerator down? Wait till that time come. I'm not forgetting as you can what it. The anchor. It's even a bit chance and pay for Danyame. Danyamina ye kwa ye. Eh, now, or my hine papa. Danyamina will be me. And there's no my Danyamina. Or my hine papa. Every moon. Ye kwajana ye. O Jimmy Danyame. Mimi de di enemy na watch. 19th November. Yeah, 19th. Yeah, call my Kwabla Sante papa. Yeah. Bejaye. One bejaye pa. Obisi o sha lorry fe ya say bi wo mu. And ya wan kwakra no ba na de body nsawa ye nso ase boy nsawa bra yie no. Bra. Ye de dom na ye yie. Ni pedua no na adwuma ye. O sa that ye. It be say wa bo mode ne bra. Ma ye hia ewo da nyame yadoma 19th na yenkoso yenua be ma yase me konso ameda o ya we say ya de kwadwofojo ka no na eko kwadwofojo ka no be kwadwofojo da no na me kwa menim se ne ka na manual say automatic say that me ba no no wa park manim no wa park manim ti me movie ye. Well, okay, I bra Facebook na fe be share. O man hine Kwabla Sante ne papa funeral invitation no. Ya de mamo nyina ya on Facebook. Openi maswa Kofi Kese Dako. Yes. Onya 82. Papa ne nyina ba obobra. Yeah. Yes. I tap into Sunday blessing and more. Me kanasa. Enti ni nyina ye. Yeah, celebration of life. Yeah, that's right. Na ya kwakota machi. As well. Atade no so ye be she tuntuma na ye she fita na ye she de wen. Black and white. Yeah, black and white. And I dey go. Oh, me so black and white. Yeah, black and white. They say na economy no e mo identity ha ho nkopam. Dada no akobie bie ho ye na bie bie ho so na so ate no wabo ho. She no am enko why. Fa bejayen. Tie me ni mo sesam so ba. Ya mbe hwentade ye wo ho. De hiane so waba. Mame fa won komanim na yen hweda obokrata ye kitami menim se asempa watede a galamse economy bi ebeba so ai no eye anas aremya anas ene de ba na eje ne ho me na wo hweda obokrata yi mu a ewo kratafa etoso edunsia wo se number 12 anas to okay. Now when him say galamse economy no. Yeah. Almost say 14th and 15th. Enti no se bia opebia hwede a so de wa woni mebra eba so a woni ba bia ekoso ani ade wotime kona kwhwe bia hwede obeka che Ghana fo ewo ha na wo hwe katafa to so dunsia ewo daily guide mu a anasa asemu agusu da ha se we krampo na back page honum. Okay. Na ochese ye say anas number 12 expose na wode ba ye. Ana ye rekwasi nya ntachi ni GFA ho sensem no. Yeah. Say the court akwanyaba o. Ama ne no Supreme Court wo Ghana ha sei. De na temo abawie ye eche say anas so ono akasa eba court dem. Na oban so a so oyi nanim. Saka kamoto bi na wo hye no ontumi hye na court ene ye rekwasi nya ntachi enye eni asem no enka ma ne nye ye enti oba kaka moto bi no onyingu ho na onfana ni ma senka akwasi meti ayi meti ya ohuma nimi asempa na wo so hwe manim na me so hwe wanim wanim na wo de ba enti eno so ho asame da ha se ya daily guide ebomu amane ya we no eye be kai se court di kan ekoso asetena
ma court say anas wo ho kwan say obekosoa asesa ne mask no e de aba court dem eno na lawyer fa na wo mo edi eye ejire mu e de mayewura kwasinya ntachi ebo anyo so eno mo tabriye e de kopie mu e wo Supreme Court na Supreme Court adane no e chese anas e ba e wo so yi nanim na asanie no eto aso nti no ho asam e da ha but no that notwithstanding no o chese ye galamse economy ne de e beba so nti ya no wa watch out na wa bomodin ahye bi media partners no draw so which okọ ni Facebook e da ho no ma media partners nyina no e wase Delegate anim ha yan so no na eda ha na sese no hwe markata fa to so nsia ba amane se ba bi o man na kogina ne ahoche na abasa no empanyifo bebre no na eto nsa eto mampani akufo ado se anka de beboa pa ne se emra eye asoafo ya wa kukuru wo mu bebrebe na wo mote eye na mamoyi mu a asoafo ba ko na chitafo be se mienu ene ade no edroso enti nkabe ya onte so Professor Peter Kote David in fact said they waka on my mu wade no me ho story be a new crusading guide and about made in Ghana ambassador see entity near masono in fact near mama ya dindia new crusading guide be was your baby it's me na makan it's Professor Peter Kote director or no Institute of Statistical Social and Economic Research and our D and some way tuja and you are non qua a year director of policy engagement and advocacy our Center for Democratic Development CDD honum a Dr. Emmanuel Kojo Asante one also did not to say or man penishena abino a muni padodo titu any aswafo ne nipa bi a woman noa woman abroso na abanishan titiso was see no ebema Ghana nina ajidie ese ampabana ni abrese oman na sekasa mo atoape na ahoche bamu no wo ebehwe no matoto enioma pa nti no so ho asem wo daily guide abokrata ne fa etusu ensia na okay me hwe krata fa tusu ensia ho no ma so ebo amane bia wo mo kire se omanpadi dada John Dramani Mahama na omanpadi abedi akire Alhaji Aliu Mahama Wushema ewo muse ewiase nyina ho chaba enioma enida ne kwamu a ne Ghana for etimpentin kwa na so mo chese info and assessment research bi e de betudwa mo chese se enei senka ekono ejina vice president Bawumia na kanema mpani Jodramani Mahama entemo pade a amane bono chese omukọ Ghana for na nyina no enipa be se 254,759 ana ka wo munyo mudi nkoma ka wo na wo eto aba 2024 dia nanka Dr. Bawumia ebe kire di kan ama eye kanema mpani e de akire na wo hyemu ne eye de UK based research group e kanoa na chese Dr. Bawumia enya abesa 46% and the former president enya 35% ntia no eye analysis side ha mpacho daily guide e de aba e wakatafa etusunsia nti senka na ye to aba na eye Dr. Bawumia na eye the former president John Dramani Mahama entemo a enkasa na sunsanso ebe ye eno eye womo ehwehwemu a womo de aba na womo ekanasa no na daily graphic wo hwe ha say ya finally de medi wi ama no wo hwe katafa to so aduo no page 20 hono no a kamia ye say achachefo nkabo muko miensa eye Nagrat Nat na CCT womo any Ministry of Labor ekokosia ye ya na womo ekokasa ama anka akomatoyem na chechefo akwakokyira de sase na ewusha efiti kg ye mofra pecheyi ade kwa kokosi university no achechefo ni nyina tifie womo so womo nko adan a omampani akufo ado akwakoba obi ono no eye banka din eso ono na nkwankwa director general Enfama Ghana Education Service ewo bra na yewura opoku amankwa na eto wodi de djuma no mampani seye wonkodo nkoto de djuma de so KNUS no de Eric Kansan ba achechefo no chese da bi wo monte ase any strike na kamia ye se wo ministry ni kosia ye ekodi nkobo no pepe yo ama enti ase anya djumantie nei de akodro no se National Labour Commission na ebe so asem ni mu na omatu so anamo adi ho nkomo ahwe ba bia bekwakosie eno so ho asem awo daily graphic mu a ode aba enti asempa
dear. And I see young money too. As some drink out now for young sorry. So, but now person young faster. I'm a star assurance. Your solid top partner, top chocolate, chocolate. CBG will stand with you with the Herbal Center. Safia. Latest from your partner for life. Vodafone. Fed that together. Teacher Philemon Afari as a special happy birthday and commanding mommy. Mrs. Emasanye. Owa and Sawam. Mommy, happy birthday. Teacher Philemon Afari. And a Sunday, yeah. I'm not going. Happy birthday and Madam Faustina Clote Yadodo na friend Auntie B or Accra Wesley Cathedral chairman no ewo Accra Circuit Guild nam no so day a year birthday we Emma wono was saying Yakopon Shira hode ne kwatente edema Dr. Ebenezer Ankra abusuafo ni nyina ne members ewo Accra Wesley Guild no wo moto sankra we ediama nti Auntie B happy birthday to you at Yakopon Shira sanso O'Reilly Winifred Education Enterprise Life na wo ye adwuma wa woda we are wishing you all the love and peace we are say akua ewradwoa kweku edi eye enkrato we ema O'Reilly Winifred Education happy birthday to you na what you know wakosha hefa okay na omitego ewo Ecobank na omitego ewo Ecobank na woda na wasi happy golden jubilee celebration na just na onya inflation aduonum 50 years yes so bad ensem hia hode ne kwatenten de ma wo kwana aka obenya 106.3 wahu obade mo apomode papa e wosanfie we mu na enya hode ekoba edi ujuma pepepe wodosronko ene nyina yede na di ediama we efri Ivona owo graphic ene wode enkra we ema Ernest Asamani Ampofo awo South Korea happy birthday so enkoma ye pa we efri ye wankasa wase Afari Prince Batasa owo Amanase and etun kray edema Ernest Asamani Ampofo awo South Korea happy birthday enkobo bibia enne eye wawoda nyame hira na onye okese asempa medase enne asije na wo se enne Jerry Justice birthday and a panomete BBC and I'm doing say well. Okay. We are February. Okay, right. And a pen I'm doing say Wednesday born. Okay, right. And yeah, Edru Tuesday. Chelsea our mommy did say me Tuesday born no abomi di no achia me. Medase. Mary.